Udi free health sector na. Yeah. Na oba baby to say environmental. Your baller bibre honoma ye ba ya evacuate every on mama ye man for enya asomdwe. Kurubi to say atwomam enrebehi. Ye yi bora kese a na isi honoma na obi anye ho adwuma da. E de afiri wa mama man for. Na enu achi no ensuo ho hia. Eninti last year many mo be shia me say me two boho 20 mechanized one. Mechanized one. Sisi ya me no ka say ye 220 ni nyina wie. A ye gina standard ye de polytank no ebisi so. That stage na that stage na adru. All 20 ni nyina. All 20 ni nyina ye tu awie. Ye tu ni nyina awie na de enti a me nwuma ekɔhye no. Me ana me di contractors na ji. Okay. Me so na pa free a me so ntem. Me visit all the sites and some office. It is all engineer ni share management meeting. Na project me bisa ho asem na waka asem fofora. Na ma show no me screen so my office actually. Say me call away na drew. Where we are. And into na ma contractors ni nim say de tie bia chief beba site. Nti omo de ani bre e na wo site omo ye adwuma no. Nti so free nsuo no side a 20 ni de what 20 ni atu. De man wo hwie. Be atu awie na o man panyini ma 10 per guidelines. But me ne management na tenase no na yes sika na ho no betima ye more than 10. Okay. Nti no ye de bika ho ma edru 20 a sisi a me no kase. Nti achekra no omu nyina me mo bia 6 months. By 6 months no nya de say nsuo no bedu. Okay. Bibi te say slaughterhouse. Atwoma ma bi agya ye ni bi. Me ma pensu na me de bi aba ho no ma ewo assembly blog na chi wa enu aguso me de ma no me de asobo from December. Contractor no I so smart to extend say what the new aguso obodan so. Wow. Until within 2 months time I was say atwoma ma bi agya ye nya ma yanka ba bi ebekuna ma. Okay. Obi ankuna basa obi bia I see. Ni nyina kan environmental no. Yeah. Esika ye nya ye.